salajastes. Jaa. Today, Täna I'm going to talk about the mark of a believer in the secret place. räägin ma salajases paigas oleva uskliku märgist. If you have your Bibles, let's turn to Matthew chapter 6. Kui sul on piibel, Verse siis 6. tee minuga koos lahti Mattuse 6:6. But when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Ent sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks ja palu oma isa, kes on salajas, ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Prayer is a calling Palve on kutsumus for every believer. iga uskliku jaoks. It's not for pastors and leaders only. See ei ole ainult pastoritele ja koguduse juhtidele, ja It's for everyone. see on kõigile. Amen. Amen. Every believer, it is a foundational aspect for every believer. See on nagu iga uskliku alus. Prayer is supposed to be a breathing rhythm in our life. Palve on nagu hingamisrütm meie elus. That is a mark of a true believer. See on tõelise uskliku märk. Amen. Amen. You know fish. Kalad, eks ju, teame kalad. Kala. Fish needs water to survive. Kalal on vaja vett selleks, Right. et ellu jääda, eks? We cannot survive spiritually without the presence of God. Me ei saa vaimulikult ellu jääda ilma Jumala ligioluta. You know, I love fish. Mulle meeldib kala. I had so many fish. You mean, I used to grow fish. et mul oli kodus akvaarium ja ma kasvatasin kalu. I had Japanese kois. Okei. Mul oli Jaapani kalu. Yeah, I really love them so much. Et mulle nii väga meeldisid need kalakesed. And they can grow very big, you know. Nad võivad päris suureks kasvada. Jaa. Really? Wow. And I always take care of them. Ja siis ma muudkui hoolitsesin nende eest, ja So I will tell my sons, you know, you have to feed them, you know. siis ma rääkisin poegadele, et te peate ikka neid toitma, eks ole. You can play with them, put your finger, they'll come and kiss your finger. Et võite isegi nendega mängida, panete oma sõrme sinna akvaariumi, siis kala tuleb ja musitab su sõrme. And sometimes, you know, child, you know, they get Aga noh, excited, they want to see the fish. Lapsed on lapsed, et nemad lähevad elevile kohe, kalad. You know, Raphael is very young, Rahvel oli väga noor. and he took the fish out. Ja siis ta võttis selle kala välja sealt akvaariumist. He started petting the fish. Ja hakkas kala niimoodi paitama, ilus kala, tore kala. And, you know, the fish was, and then I had to tell, put it back. Ja siis mõtlesin, pane tagasi vette, kala vajab vett, eks ju. And when the fish went in, the fish was slanting, swimming. Ja niimoodi kala oli juba liiga palju siin õhu käes olnud ja siis pani ta selle sinna tagasi ja siis ta ujus vaevu juba. Because it cannot survive. Sest ta ei saa siin õhu käes elus The püsida. fish cannot survive on natural land. Kala maismaal elus ei püsi. A fish may look strong and healthy, Et kala võib paista sellise tugeva ja tervena, full of life, täis elu. but that is only while it is in the water. Seda seniks, kuni ta on vee sees. But the moment the fish is taken out, Niipea, kui ta sealt veest välja võetakse, everything begins to change siis hakkab kõik muutuma about that fish. selles kala elus. It begins to change, it starts to struggle. Ja kala hakkab oma elu eest võitlema. The strength of the fish starts to fade. Kala jõud kaob. Its movement becomes very weak. Selle liigutused on niisugused vaevalised. The life of the fish starts to drain away. Ja kala elu haihtub ja kaob tasapisi. Why? Miks? Because it was not created in that way. Sest et kala ei ole loodud olema siin maismaal. It was not created to live on the land. Ei ole loodud elama maismaal. The fish was not created to breathe oxygen. Kala ei ole loodud hingama hapnikku. Mõnus. Yeah? Ja. The fish was not created. Kala ei ole selleks loodud. You can take the fish out for 1-2 minutes Sa võid kala välja võtta siia õhu kätte 1-2 minutiks. and you put it back, the fish will swim sideways. Ja siis paned ta sinna vette tagasi, kala on juba kuidagi He's väga trying to survive in the water. teistmoodi ujub seal juba, püüab ellu jääda. In the same way, we as believers,
täpselt nii meie usklikena. We were never created to live outside of the presence of God. Meie ei ole loodud elama väljaspool Jumala ligiolu. We were designed to breathe in the presence of God. Meie oleme kujundatud ja vormitud elama ja hingama Jumala ligiolus. We were designed to move in His Spirit. Me oleme kujundatud liikuma Jumala vaimus. We were designed to live from hearing the voice of God. Ja me elame sellest, et me kuuleme Jumala häält. When we leave the secret place, Kui me lahkume salajasest paigast when our prayer becomes inconsistent, ja kui meie palve ei ole enam nii järjepidev, do you know that we actually suffocate spiritually? siis kas sa tead, et tegelikult vaimselt me hakkame lämbuma? Yeah. Ja nii on. You know what happens? Tead, mis juhtub? Our peace fades away. Meie rahu kaob, Our strength becomes weak. me nõrgeneme, jõudu ei ole enam. Our discernment becomes dull. Meie tunnetuse võimekus läheb tuimaks. Our discernment cannot be accurate at all. Me ei tunneta enam asju õigesti. We may have victories in our past struggles, Võib-olla kunagi saavutasime mingeid võite mingites võitlustes, on ju. but the day we stop, Aga- we become very inconsistent in going to God's presence, Päevast, those mil, see, victory can become challenge again. mil me ei ole enam nii järjepidevad Jumala ligiolus, ei ole enam nii järjepidevad palves, siis väljakutseid on aina rohkem. You see, just as the fish true environment is the water, Täpselt nii nagu kala loomulik elukeskkond on vesi, the true environment of a believer is siis the secret place. uskliku loomulik elukeskkond on see salajane paik. That is where we receive life. Sest salajases paigas me saame täis elu. That is where we receive strength. Sealt me saame jõudu. That is where we receive clarity and Sealt me direction. saame selgust ja juhatust. God is already in the secret place. Jumal on seal salajases paigas juba kohal. It is not us trying to find God. It is God inviting us. Mitte meie ei püüa otsida Jumalat, vaid Jumal kutsub meid sinna. Nothing done for God in secret place goes unnoticed. Ja kõik, mida sa seal selles salajases paigas Jumala heaks teed, see ei jää märkamata. He sees our tears, Ta näeb meie pisaraid, our fasting, meie paastumist, our worship, meie ülistust, our obedience, meie sõnakuulelikkust, our battles. meie võitlusi. He sees the secret place even when people do not see you. Ja tema näeb sind seal salajases paigas ka siis, kui inimesed ei näe sind. Amen. Amen. You know, I had some struggle in my work many years ago. Palju aastat tagasi, kui ma veel tööl olin, siis mul oli seal raskusi. And I had a lot of projects. I had to handle a lot of projects. Ja ma pidin ette võtma mitu projekti korraga, väga palju projekte. And they were all mostly construction projects Enamjaolt siis ehitusprojektid. and reports to give. Ja ma pidin aru ka andma veel. And on top of that, I faced challenges. Ja siis kõigele lisaks oli mul veel väljakutseid. Challenges with colleagues. Väljakutseid Not all colleagues, only one colleague. ühe kolleegiga. But I needed strength. Ja mul oli vaja jõudu. And what happened is my work became too much. Ja seda tööd sai mulle liiga palju lõpuks. That I didn't have time in the Mulle- presence of God. Ei jätkunud aega, et tulla Jumala ligiolusse. And I realized that I was suffocating. Ja siis ma sain aru, et ma ju lämbun niimoodi. There was no peace in my heart. Südames ei olnud rahu. There was no joy in what I do. Ei olnud mul rõõmu sellest, mida ma tegin. Everything was like a cycle. Ja kõik oli nagu orav rattas, on ju, tsüklis. Morning, wake up, go to work, Hommikul ärkad üles, lähed tööle, meet all the clients, everything, kohtud klientidega, kõik see. come back home, continue my work again. Tuled koju, ikka töö jätkub. Sometimes can go until 12 midnight. Kuni keskööni välja vahest. And by the time I finish my work, and Ja kui ma lõpuks I'm tööga so dead valmis tired. olin, siis ma olin nii rampväsinud. But when the point I decided, I said no. Aga ühel hetkel ma otsustasin, ütlesin ei. I said if I have to wake up at 5 o'clock, I'll wake up at 4:30. Ma ütlesin, et kui ma pean muidu üles ärkama kell 5 hommikul, siis ma ärkan kell 4:30. And I make sure I wake up at 4:30 and start praying.
ja siis ma vaatasin, et ma ikka ärkaksin kell 4:30, kell 4:30 ja hakkaksin palvetama hommikul. because I had to rearrange my timing Ja ma pidin oma selle aja ümber seadma. because I know it's going to be very busy. Ma teadsin, et väga tegusad päevad on, And I pressed in, I prioritized the presence of God. aga ma seadsin prioriteediks Jumala ligiolu. And slowly things started to change in my life. Ja aegamööda hakkasid asjad muutuma mu elus. Things around me started to change. Minu ümber hakkasid asjad muutuma. And then one day I came to work. Ühel päeval tulin siis tööle I was so in the presence of God, ja ma olin niivõrd Jumala ligiolus sees. And my colleague saw me. Ja mu kolleeg nägi mind niimoodi He said, there's something about you very different. ja ütles, et sinus on täna midagi väga teistsugust. You look very different. Sa paistad väga teistsugune. And I know it's because of God. Ma teadsin, et asi on Jumalas, mitte minus. Because there's transformation. Sest minus on toimumas muutus And God rewards those who prioritize in the secret place. ja Jumal tasustab neid, kes seavad prioriteediks selle salajase paiga. The secret place produces public fruit and power of a believer. See salajane paik toob esile avalikud viljad ja annab usklikule väge. What is the secret place? Mis see salajane paik on siis? The secret place is a place of intimate fellowship with God. Salajane paik on see paik, kus meil on lähedane osadus Jumalaga. It is the private space See on see privaatne paik, where your heart meets God's heart. kus su süda kohtub Jumala südamega. You see, the secret place is not defined by a physical area. Salajast paika ei saa defineerida mingisuguse konkreetse toaga või füüsilise kohaga. The secret place is defined by the posture of your heart surrendering to God and focusing on Him alone. Vaid salajast paika selgitatakse sinu hoiakuga Jumala ees, et sa alistud ainult temale So I'm going to talk about the secret place. ja keskendud ainult Jumalale. Nii et räägime siis salajasest paigast. Number one, Esiteks, the secret place is a place of intimacy. salajane paik on lähedase osaduse paik. It is where God reveals Himself personally. Selles paigas ilmutab Jumal end sulle isiklikult. It is where we hear the voice of God. Selles paigas me kuuleme Jumala häält. It is where we sense the presence of God Seal me tunnetame Jumala ligiolu and receive His love. ja võtame vastu tema armastuse. Just like husband and wife. Täpselt nii nagu abikaasade puhul. When you are married, Kui sa oled abielus, you have a private room. siis abikaasadel on oma tuba, eraldi tuba. There's an intimate relationship. Ja nende vahel leiab aset see lähedane osadus. The secret place is where we share God's deep spiritual closeness. Ja selles salajases paigas, kui me tuleme Jumala juurde, siis me jagame seda lähedast osadust Jumalaga. It's a relational thing. See on suhte asi. When we talk about the secret place as a place of intimacy, Kui me räägime salajasest paigast kui läheduse paigast, lähedase osaduse paigast, you know, Moses was Siis, one of the biggest examples that I saw. üks suurimaid eeskujusid on tegelikult Mooses. Moses did not just know God. Mooses mitte lihtsalt ei teadnud, et Jumal on kuskil seal. Moses knew God personally. Mooses tundis Jumalat väga isiklikult. Moses knew God deeply. Mooses tundis Jumalat väga sügavalt. Moses knew God intimately. Mooses tundis Jumalat väga lähedaselt. His relationship with God was built on the secret place. Ja tema suhe Jumalaga ehitus üles just selles salajases paigas veedetud ajale. See, Moses met God in private before God met him in public. Nüüd, Mooses kohtus Jumalaga isiklikult enne, kui ta kohtus temaga avalikult. Let's look at Exodus chapter 3 verse 1-4. Ja vaatame siis 2. Moosese raamat ja 3. peatükk salmid 1-4. Now Moses was pasturing the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God, and the angel of the Lord appeared to him, a blazing fire from the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning with fire, yet the fire was not consumed. So Moses said, I must turn aside now and see this marvelous sight, why the bush is not burnt up. When the Lord saw, he turned aside to look.
God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. niisiis, 2 Moosese 3:1-4. Mooses karjatas oma äia Midjani preestri Jitro pudulojuseid. Kord ajas ta pudulojused kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juurde. Seal ilmutas ennast temale Jehova ingel tuleleegis keset kibuvitsa põõsast ja ta vaatas ja ei näe, kibuvitsa põõsas põles tules, aga kibuvitsa põõsas ei põlenud ära. Ja Mooses mõtles, ma põikan kõrvale ja vaatan seda suurt nägemust, miks kibuvitsa põõsas ära ei põle. Kui Jehova nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles, Mooses, Mooses, ja tema vastas, siin ma olen. Many of us know the story of Moses, right? Me enamjaolt teame Moosese lugu, eks ole? Yes. Jaa. Moses, he was living in the palace. Mooses elas palees enne He was built for war. ja teda valmistati ette nagu sõdalast sõjaks. And he was an educated man, Ta oli haritud mees, a strong leader. tugev juht. And then he came out to know that he was a Hebrew. Ja siis ta sai teada, et tema on tegelikult juudi soost, heebralane. And the story goes that he was kicked out and he left Ja Egypt siis, and he went to the desert. Me teame, et ta pidi põgenema Egiptusest ja ta läks kõrbesse. And he got married. Ja ta abiellus seal And here we see Jethro, his father-in-law. ja siis on tema äi Jitro siin, And he was helping his father-in-law maintaining his sheep in the wilderness. kellel ta aitas karjatada lambaid seal kõrbes. God was working with Moses in the wilderness. Ja Jumal tegi Moosesega seal kõrbes tööd. And here, whenever he goes to the sheep, he sees this burning bush. Ja kui ta oli seal karjatamas lambaid, siis ta nägi seda põlevat põõsast. This bush is burning, but the bush is still alive. Still not Ja, burning. ja, et see põõsas küll põles, aga no ära ei põlenud, et justkui nagu elus oli, nagu taimed on elus. I wish I can see that bush. Ma tahaks ka näha siukest põõsast, tead. Before Moses ever performed miracles, confronted Pharaoh or led Israel, he first encountered God alone in the burning bush. Nüüd enne, kui Mooses üldse tegi ühegi imeteo, enne kui ta Vaarao ette astus või enne kui ta Iisraeli rahva kuskile juhtis, siis ta kõigepealt kohtus Jumalaga seal põleva põõsa juures. Moses was first isolated. Kõigepealt oli Mooses nii-öelda isolatsioonis. Moses was unknown. Moosest ei tundnud mitte keegi, Moses was hidden in the wilderness. sest Mooses oli varjatud kõrbes. It is there where God revealed himself. Just seal ilmutas Jumal ennast temale. Today I'm asking you, are you in a wilderness? Ja täna ma küsin sinu käest, kas sina ka oled kõrbes? That everything looks so dry around your life. Kõik paistab nii kuiv sinu elus. How many are going through that? Kui paljud teist sellest läbi lähevad? Amen. Amen. We feel that everything is a cycle. Ja me tunneme, et kõik on nagu Where- kordub uuesti ja uuesti nagu tsükkel. Where is my life going? Kus minu elu läheb? What is going to happen tomorrow? Mis homme saab? Taking care of the children, washing the plate, washing the clothes. Hoolitsen laste eest, pesen nõusid, pesen pesu. Huh? Every day sitting in front of the computer. Iga päev olen arvuti ekraani taga. Morning wake up, computer, at night computer, go to sleep. Talking about me. Yeah. Ja, et iga päev arvuti ekraan hommikust õhtuni, eks ju, sama asi. And we feel like we are in a wilderness Et me tunneme, et me oleme nagu kõrbes. until God revealed himself. Kuniks Jumal ilmutas ennast. The wilderness you are going through, See kõrb, millest sa läbi lähed, it's going to be a place of encounter with God. just selles kõrbes kohtud sa Jumalaga. Amen. Amen. That is where God encountered Moses. Seal kohtus Jumal Moosesega. He was isolated, he was unknown. Moosest ei tundnud mitte keegi, ta oli isolatsioonis. It was that God himself revealed himself. Ja siis Jumal ise tuli ja ilmutas ennast temale. He saw the burning bush, Ja Mooses nägi seda põlevat põõsast and the burning bush was drawing him. ja see põlev põõsas otse kui kutsus teda. God revealed himself. Jumal ilmutas ennast talle, I am who I am. öeldes, ma olen see, kes ma olen. The secret place. Salajane paik. Moses did not receive power first.
Mooses ei saanud kõigepealt kõike seda väge, on ju. but he received intimacy first. Kõigepealt sai ta lähedase suhte osaliseks Jumalaga. Moses spoke with God face to face, Mooses rääkis Jumalaga palgest palgesse, as a man speaks with his friend. nagu mees oma sõbraga. Exodus chapter 33, verse 11. Let's look at it. Vaatame 2 Moosese 33:11. The Lord spoke to Moses face to face as one speaks to a friend. Ja Jehova kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. I want to be a friend of God. Mina tahan küll olla Jumala sõber. Yeah. Ja. He wasn't satisfied. Here we read that he wasn't satisfied with the promise alone. Ja me näeme siin, et see üksipäiniselt tõotus Moosest ei rahuldanud. Moses wanted God himself. Mooses tahtis Jumalat ennast This is an intimacy. ja selles ongi see lähedus. This is the heart of the secret place. Selles on selle salajase paiga süda. Moses desired the person, Mooses igatses Jumalat kui isikut, not the provision. mitte jumalikku varustust enamjaolt. I think this is very powerful. Ma arvan, et see on väga väeline. That God himself can recognize. That Moses could recognize. This language shows that there was a relational closeness. Selline keel näitab meile, et nende vahel oli väga lähedane suhe. The secret place made Moses a friend of God. Ja selles salajases paigas sai Moosesest Jumala sõber. Not just a servant of God. Mitte pelgalt Jumala teener või sulane. He did not seek God for miracles. Ta ei otsinud Jumalat imede pärast, He sought God for relationship. vaid ta otsis Jumalat selleks, et olla temaga suhtes. I believe Moses would have a lot of things in his mind that time when he met God. Ma usun, et kui Mooses kohtus Jumalaga, siis oli tal kindlasti väga palju mõtteid. He must have a list all the things he wanted. Ja kindlasti oli tal suur pikk nimekiri sellest, mida ta oleks Jumala käest tahtnud saada. But he only wanted the relationship with God. Aga tegelikult tahtis ainult seda suhet Jumalaga. The next one, Moses longed for God's presence Edasi. more than God's blessings. Mooses ihkas Jumala ligiolu rohkem kui Jumala õnnistusi. Exodus 33, 15 to 16. 2 Moosese 33, salmid 15 ja 16. Moses said, if your presence do not go with us, do not send us from here. Mooses ütleb, kui su pale ei tule ühes meiega, siis ära vii meid siit ära. Here we see that the Lord spoke to Moses to leave this place Jumal ütles Moosesele, et minge siit paigast ära and go into the promised land. ja minge sinna toodetud maale. And he's telling Moses, your descendants will be blessed. I will send an angel before you. Ja ta ütleb Moosesele, et su järeltulev põlv saab õnnistatud, ma saadan ingli sinu eele käima. God said, I will send an angel before you. Jumal ütles, et ma panen ingli sinu ette käima. Even that Moses didn't want. Kas seda Mooses ei tahtnud He kusjuures? said, God, if your presence do not go with us, do not send us from here. Sest ta ütleb siin, et kui sinu pale, kui sinu ligiolu ei tule meiega kaasa, meiega ühes meie ees, siis ära saada meid siit I ära. can understand your promise. Ma saan sinu tootustest aru. You know, he wanted God for himself. Mooses tahtis Jumalat. This intimacy is not only about provision, not only about the prophetic word, the promises. Lähedane osadus Jumalaga ei kätke ainult mingites profeteeringutes või lubadustes või tootustes. It is about God and God alone. See on see, et mina tahan ainult Jumalat ja Jumalat üksi. He wanted more of God's heart. Mooses tahtis näha rohkem Jumala südant. This is the heart of the secret place. See on selle salajase paiga süda ja kese. Moses desired for the person not just for provision. Mooses igatses Jumalat kui isikut, mitte lihtsalt Jumala varustust. You know, when we came to God first, Kui me alles Jumala juurde tulime, you know, I remember the time where I so fell in love with God. mina mäletan seda oma kogemust, kuidas ma Jumalasse nii armusin kohe. And I just wanted to spend time with God. Ja ma lihtsalt igatsesin veeta aega koos Jumalaga. It was a love relationship.
see oli armastussuhe. I believe here many of us have encountered God's love. Ja ma usun, et paljud meist siin on kogenud Jumala armastust, The first love. esimest armastust. Is it still there? Aga kas see on ikka veel meie südames? Where you always come to God, Kui sa tuled ikka I Jumala just want juurde to, I just want you. ja ütled, Jumal, ma lihtsalt igatsen sind, I just need you. ma vajan sind. Even Moses asked to see God's glory. Ja Jumal, tähendab, Mooses palus näha Jumala auhiilgust. Why? Miks? Exodus 33 verse 18, he says, please show me your glory. Teine Moosese 33:18 ütleb, näita siis mulle oma auhiilgust, ütleb Mooses. Moses, through these historic events that was taking place, he already sees God mighty acts. Kõigi nende sündmuste keskel, kus Mooses oli, ta oli näinud juba Jumala imelisi tegusid. When they were crossing over the Red Sea, Kui nad ületasid Punase mere või he Kõrge saw mere, how God's power came upon the people siis ta nägi, kuidas Jumala vägi tuli rahva üle, over Egypt. Egiptuse üle. But he wanted more of God's heart. Aga ta tahtis näha rohkem Jumala südant, It's more of God's nature, rohkem Jumala loomust, his presence. tema ligiolu. He was hungry for intimacy. Mooses oli lausa näljas Jumala It was, osaduse järele. it was not an outward experience. See ei olnud mingi väline kogemus. Moses stayed in the secret place until his face shone. Ja Mooses viibis salajases paigas, kuni tema nägu hakkas särama. Moses spent time alone with God Mooses veetis Jumalaga aega on omavahel Mount Sinai. seal Siinai mäel. And when he came down, people saw the glory of God on his face. Aga tuli sealt alla sealt mäelt, siis inimesed nägid, kuidas tema nägu säras Jumala auhiilgusest. Now what grew private became visible in public. See, mis arenes seal privaatses keskkonnas, seda hakati nägema ka avalikult. When we walk in the secret place of God, Kui me käime Jumala salajases paigas in private, omaette, eks ju, the glory of God just shines within us. siis Jumala Outwardly. auhiilgus hakkab esile tulema meie seest. Intimacy in the secret place produces transformation. Lähedus salajases paigas toob esile transformatsiooni. You see, Moses did not glow because he did so many ministry. Moosese pale ei hakanud särama sellepärast, et ta teenis nii palju. Moses did not glow because he was leading the people. Ega ka sellepärast, et ta rahvast juhatas. Moses did not glow. Moosese pale ei säranud sellepärast. His glow came from the intimacy with God. Tema pale säras sellepärast, et ta oli Jumalaga väga lähedases osaduses. His glow of the glory of God came from the relational. Ja Jumala auhiilgus oli tema üle, sest temal oli nii lähedane osadus Jumalaga. Moses learned God's ways, not just God's act. Mooses õppis tundma Jumala teid, mitte ainult Jumala tegusid. Psalms 103 Psalm 103 says, ütleb 7. he psalmis. made known his ways to Moses, his acts. He made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Now this is two different things. Kaks eri asja siin. We see the ways Me näeme Jumala and we teid see the acts. ja me näeme Jumala tegusid. Israel knew God's miracle, Iisrael nägi Jumala imesid. but Moses knew God's heart. Mooses aga tundis Jumala südant. That is the difference. Selles ongi see vahe. Moses knew God's ways, Mooses tundis Jumala teid. but Israel knew God's acts, his miracles, signs and wonders. Iisrael nägi pelgalt Jumala tegusid, tema imesid ja tunnustähti. Israel saw the hand of God. Iisrael nägi Jumala kätt. Moses saw the face of God. Mooses nägi Jumala palet. That is why it's two different things. Sellepärast need ongi kaks eri asja. See, this level of revelation only comes from the secret place. Ja selline ilmutuse tase saab tulla ainult salajases paigas. Moses is a perfect example of a believer who lived, breathed in the secret place. Mooses on täiuslik näide usklikust, kes elas ja hingas salajases He paigas. knew God personally. Ta tundis Jumalat isiklikult. He heard God clearly. Ta kuulis Jumalat selgesti. He valued God.
ta väärtustas Jumalat above everything else. üle kõige muu. He stayed in God's presence until God changed Ja ta him. püsis Jumala ligiolus, kuniks Jumal teda oli muutnud. He carried God's glory Ta kandis eneses Jumala auhiilgust, because he spent time with God. sest ta veetis aega Jumalaga. The secret place made Moses more than a leader. Salajane paik tegi Moosesest enamat kui juhi. It made him a friend of God. See tegi temast Jumala sõbra. Do you want to be a leader or Kas sa- you want to be a friend of God? Kas sa tahad olla lihtsalt juht või sa tahad olla Jumala sõber? I want to be a friend of God. Mina tahan küll olla Jumala sõber. Amen. Amen. We all want to be a friend of Me God. tahame kõik olla Jumala sõbrad. Number 2. Edasi. The secret place is a place of separation. Salajane paik on eraldumise paik. Separation is not only stepping away from distraction. Eraldumine ei ole lihtsalt eemaldumine segajatest. Separation is a holy transaction Eraldumine on püha toiming, where God pulls out the natural realm of the flesh and draws you into the spiritual realm. ja selle toimingu keskel tõmbab Jumal sind välja liha loomulikust sfäärist ja viib sind vaimsesse sfääri. The secret place is where God cuts away everything that cannot enter his presence. Ja salajane paik on selline koht, kus Jumal lõikab ära kõik, mis ei saa tema ligiollu siseneda. Our pride, Näiteks meie uhkuse, our noise that is surrounding us, igasuguse müra, mis meid ümbritseb, our impulsiveness, meie siuksed impulsiivsused, our false identities, meie valeidentiteedi, our fear, meie hirmud, our insecurity, meie jaotatud kiindumused our siia-sinna, divided affections, meie jaotatud kiindumused, our desire for recognition, meie iha tunnustuse järele. and also sometimes we have passive aggressiveness inside of how we quiet, quiet and some people are very angry, they are always angry. Ja vahest on veel sees keemas viha, kuigi me seda välja ei näita, seda nimetatakse passiivagressiivsuseks. Our self-dependence. Ja enesele toetumine kogu aeg. In the secret place, Nüüd salajases paigas God performs spiritual surgery. teostab Jumal tegelikult vaimulikke lõikusi, vaimulikke operatsioone. The secret place is not a quiet room. Salajane paik ei ole mitte päris vaikne paik. It is a consecrated dimension, See on tegelikult pühitsetud dimensioon. a spiritual environment where our soul is stripped of everything earthly so that our spirit can align with heaven. See on vaimne keskkond, kus meie hing vabastatakse kõigest maisest, et meie vaim võiks joonduda taevaga. You've seen a banana, right? Olete banaani näinud? You can't eat the skin. Me banaani nahka ei söö. You peel the banana Banaani tuleb koorida and then you see the fruit. ja siis sa hakkad vilja nägema. When we enter into the secret place, Kui me astume salajasse paika, the Holy Spirit starts peeling siis püha vaim hakkab koorima sind, so that our soul can align with heaven. et meie hing saaks joonduda taevaga. Separation is the doorway into holiness. Eraldumine on uks pühasse paika. In scriptures, separation always came before encounter. Ja pühakirjas me näeme, et eraldumine tuli alati enne Jumalaga kohtumist. We read this in the Bible. Me loeme seda pühakirjast. Before Moses could hear God, Enne kui Mooses üldse Jumalat kuulis, he had to turn aside from the flock. pidi ta oma karjast eemale minema. Before Jacob could wrestle with God, Või enne kui Jaakob üldse Jumalaga võidelda sai, he had to let everyone cross over and he remained alone in Genesis 32 verse 24. pidi ta kõik oma kodakondsed sealt jõest üle viima ja ta pidi üksi jääma. See on 1. Moosese 32 peatükk. Before Samuel could hear God's voice, Enne kui Samuel sai kuulda Jumala häält, he had to lay down near the ark away from Eli. pidi ta viibima seal seaduse laeka juures Eelist eemal kusjuures. In 1 Samuel chapter 3 verse 3 to 4. 1. Samueli 3, salmid 3 ja 4. Before Jesus called the disciples, Või siis enne kui Jeesus kutsus oma jüngrid, he withdrew to the mountain alone to pray.
läks ta üles mäele ja palvetas seal üksi. See, separation is not a suggestion. Eraldumine ei ole mingi lihtne soovitus. It is a spiritual requirement of divine encounter. See on vaimne nõue jumaliku kohtumise jaoks. No one or nobody can meet God deeply while staying mixed with noise, crowds, or the natural realm. Mitte keegi ei saa kohtuda Jumalaga sügavalt, kuniks ta jääb segatuks müra rahvahulkade või loomuliku sfääriga. The next one. Edasi. Separation pulls you out of the realm of the flesh. Eraldumine tõmbab sind välja lihasfäärist. The flesh thrives in noise. Lihale meeldib lärmakuses olla. Our old nature grows stronger when our life is full of noise, stress, and constant activity. Meie vana loomus tugevneb, saab rohkem jõudu juurde, kui meie elu on täis sellist lärmi ja stressi ja muudkui tegutsed igal pool. Then you see your body, working, your mind all working, Ja siis sa vaatad, et et mõistus muudkui töötab ja rügab ja keha töötab ja rügab ja liha The töötab. spirit thrives in silence. Nüüd vaim on elujõuline vaikuses. Our spiritual life becomes stronger when we slow down, stay quiet, and give space for God to speak. Meie vaimulik elu tugevneb siis, kui me võtame aja maha, kui me jääme vaikseks, kui me anname Jumalale ruumi kõneleda. Do you know that God can speak to everyone here in this room? Kas te teate, et Jumal saab kõneleda igaühega siin? Absoluutselt igaühega. Janice, God can speak to you also Jaanis, Jumal saab ka sind kõnetada, when you stay quiet in kui His sa presence. jääd vaikseks tema ligiolus. Kadi, Kadi, God can speak to you also. Jumal saab sulle ka kõneleda. We all can hear Me saame kõik kuulda, because that is how we are created. sest et niimoodi oleme loodud. We all can hear. Me saame kõik kuulda teda. Our flesh needs activity, distraction. Meie liha igatseb tegevuse järele, kogu aeg on vaja mingit tähelepanu kõrvale juhtimist kogu aeg. Our flesh needs to scroll the handphone. Meie liha tahab Facebookis scrollida, kuskil telefonis scrollida. Our flesh needs to play games. Meie liha tahab mingeid mänge mängida. Our flesh needs to talk. Meie liha tahab rääkida. Noise, because noise protects the flesh from being crucified. Tead, miks lihale meeldib lärm ja siuke kära? Sellepärast, et see kõik kaitseb teda ristilöömise eest. But in the secret place, Nüüd salajases paigas there is nowhere to hide. ei ole kuskile põgeneda. In the silence, we are confronted. Selles vaikuses astutakse meile vastu. In the secret place, where God confronts our hidden sin, Salajases paigas hakkab Jumal tegelema meie varjatud patuga, our broken motives, meie katkiste motiividega, our ego, meie egoga, our wounds, meie haavadega, our unhealed trauma, meie terveks saamata traumadega, our insecurity, meie ebakindlusega, our unsubmitted desires, meie alistumata ihadega, our anger issues, meie vihaprobleemidega, our jealousy. meie armukadedusega. It cannot be avoided in the presence of God. Mitte midagi sellest ei saa Jumala ligiolus olles vältida. The Holy Spirit exposes what must die. Püha vaim ilmutab sulle, mis peab sinus surema. That is why sometimes believers avoid the secret place. Ja just sellepärast jätavad mõned usklikud salajasse paika minemata, nad väldivad seda. They don't want to hear God's voice. They want to hear God's voice, but without God's surgery. Nad küll tahavad kuulda Jumala häält, väga-väga tahavad, aga nad ei taha, et Jumalast saaks kirurgia, et Jumal hakkaks kuskilt poolt midagi lõikama. They don't want to go under the operation of God. Nad ei taha sattuda Jumala operatsiooni lauale. Sometimes in Singapore we can see people, coming with their handphone from one pastor to another pastor, prophecy. Vahest Singapuri koguduses võib näha seda, et inimene tuleb oma telefon käes, salvestamine käib, eks ju, ühe pastori juures teise juurde, profeteeri mulle. But they don't allow God to do the surgical work inside them. Ja samas needsamad inimesed ei lase Jumalal teha kirurgi tööd They enda can be sees. 30 years, 40 years Christians. Inimene võib olla 30-40 aastat Kristuses And their life is like a circle. ja nende elu on nagu
kogu aeg ringi ratast. They only want to hear what God has for them. Nad tahavad ainult kuulda, mida Jumal neile ütleb. The secret place helps us to separate us from ourselves. Aga see salajane paik aitab meil eraldada meid endid meist endist. So God can rebuild into us who we are called to be. Et Jumal saaks ehitada meis üles selle, kelleks me oleme kutsutud. Separation, the next one, separation breaks the influence of other voices. Edasi, eraldumine murrab teiste häälte mõju. Outside the secret place, we hear the voice of culture. Väljaspool seda salajast paika kuuleme tihtipeale kultuuri häält. Outside the secret place, we hear the voice of pressure. Väljaspool salajast paika me kuuleme pinge häält. Outside the secret place, we hear the voice of fear. Väljaspool salajast paika kuuleme hirmu häält. Outside the secret place, we hear the voice of expectations. Väljaspool salajast paika kuuleme teiste ootuste häält. Outside the secret place, we hear the voice of emotions. Ja seal samas kuuleme ka emotsioonide häält. Outside the secret place, we hear the voice of the people. Väljaspool salajast paika kuuleme selgesti inimeste häält. Outside the secret place, we hear the voice of spiritual warfare. Ja väljaspool salajast paika kuuleme vaimse sõjapidamise helisid. But the time we put our feet into the secret place, Aga hetkel, mil me astume salajasse paika, these voices that is around us siis need hääled, mis me ümber on, loses its power. kaotavad oma väe. They cannot follow us into the holy place. Need ei saa järgneda meile kõige pühamasse paika. That is why Jesus said, shut the door. Sellepärast ütleb ka Jeesus, et sule uks enda järel. Shut the door. Sule uks. Not just physical door. Mitte lihtsalt see päris füüsiline uks. It's not the door in your house. Mitte see toa uks. Lock yourself in the room. Yeah, go somewhere nice. Good Umbes, place to pray, yes. Pane ennast oma tuppa luku taha, miks mitte, jaa. It's spiritual doors. Aga ta räägib vaimsetest ustest ka. Spiritual doors need to be shut. Vaimsed uksed peavad kinni olema, That give accesses to these voices. sest muidu saavad hääled ligipääsu. That wants to compete with God. Need hääled, mis tahavad Jumalaga võistelda. When we separate ourselves, clarity returns back to us. Kui me eraldame ennast kõigest sellest, siis naaseb meie ellu selgus. We begin to discern what God is doing. Ja me hakkame siis tunnetama, mida Jumal on tegemas. And we also discern what is flesh and what is warfare. Me tunnetame ka ära, mis on liha, mida liha teeb ja missugune sõda on käimas. See, many believers struggle with confusion. Paljudel usklikel on raskusi segadusega. Not because God is silent, Mitte sellepärast, et Jumal vait oleks, but because life is too loud. vaid sellepärast, et inimese elus on liiga palju müra ja kära. How many of you feel that life is too loud? Kui paljud teist tunnevad, et elus on liiga kõvasti kõik käimas, liiga kõva värk on? All of us here, right? Jah. Life is too loud. Me kõik tunneme, et elus on liiga palju müra. We have to check, are we in the secret place? Siis me peame küsima enda käest, kas ma olen salajases Why paigas? is this so loud? Miks mul siin nii palju müra ümberringi on? The next one. Edasi. Separation is where God marks us. Eraldumine on paik, kus Jumal märgistab meid. God does not mark people in public. Ja vaata nüüd, Jumal ei märgista inimesi avalikkuse ees. He marks them in the secret place. Ta märgistab neid salajases paigas. Moses came down from Sinai, Kui Mooses tuli alla Siinai mäelt, glowing. siis tema pale säras. The people feared looking at him. Inimesed lausa kartsid talle otsa vaadata, Because the glory of God was upon Moses. sest Jumala auhiilgus oli Moosese üle. Elijah Eelia emerged from the cave with a prophetic assignment tuli sealt koopast välja prohvetliku ülesandega, because he was separated. sest Jumal oli ta eraldanud. John the Baptist came out of the wilderness Riste Johannes naasis kõrbest with a voice that shook the nations. häälega, mis raputas rahvaid. The secret place separates us not to reduce us. Salajane paik ei eralda meid mitte selleks, et meid taandada kuskile. I want to repeat this again. Ma ütlen uuesti. The secret place separates us but not reduce us. Salajane paik eraldab meid küll teistest, kuid ei taanda meid, ei vähenda meid. The secret place to prepare you and I.
vaid seda tehakse selleks, et meid sinuga ette valmistada. It is the place where God works our heart, Salane paik on see paik, kus Jumal töötab meie südame kallal. changes us, Ta muudab meid and prepares us for what He has called us to do. ja valmistab meid ette selleks, et me teeksime seda, milleks ta meid on kutsunud. Number 3, 3 edasi. the secret place is a place of empowerment. Salajane paik on väe ammutamise paik. The secret place is not simply a quiet place, a prayer place. Salajane paik ei ole pelgalt mingi vaikne nurgake palveks, on ju. It is a spiritual laboratory, See on tegelikult vaimne laboratoorium. It's a divine training ground. See on jumalik treeninguväljak. And when you step into, it's like furnace, you step into a fire like that, Ja kui sa sinna sisse astud, siis sa astuksid otse kui sulatusahju, of supernatural empowerment. mis annab sulle üleloomuliku väe. It is where God transfers His strength, Just seal annab Jumal oma jõu, His authority, oma meelevalla His wisdom ja oma tarkuse from heaven taevast into our life. meie ellu. God, see, it is for equipping us Ja for seega, every assignment, seega varustab ta meid iga ülesande jaoks, every challenge, iga väljakutse jaoks, every spiritual battle iga vaimuliku lahingu jaoks, that we are going to face around us, millega me seisame silmitsi, mis on meie ümber, our public. mis on public. avalikkusest seisame silmitsi. How many want to be empowered by God? Kui paljud teist tahavad Jumala väge? All of us. Me Praise kõik the Lord. tahame. Kiitus Jumalale. Everyone wants to be empowered by God. Kõik tahavad väge Jumala käest. Empowerment originates in secret place. Väe ammutamine algab salajases paigas. Jesus never performed miracles, preached or cast out demons before He spent significant time alone with the Father. Jeesus ei läinud kunagi tegema imesid või jutlustama ega kurja vaime välja ajama enne, kui ta veetis märkimisväärselt palju aega üksi oma isaga taevas. In Luke chapter 5 verse 16 it says, Luuka 5:16 ütleb, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. aga Jeesus läks kõrvale tühjadesse paikadesse ja palvetas seal ja ta tegi seda tihti. Jesus Himself withdrew. Jeesus ise pidi kuskile kõrvale minema. Remember the story of Gethsemane. Mäletate Getsemani aia lugu? Jesus went to pray Jeesus läks palvetama and He came back. He saw the disciples. ja siis ta tuli jüngrite juurde, nägi neid seal. What did Jesus say to the disciples? Mida ta neile ütles? Can't you even pray for 1 hour? Kas te ei saa ühtegi tundi minuga koos valvata ja palvetada? We need to set aside a time for God. Me peame Jumala jaoks aega leidma ja selle nagu paika panema. I am a living testimony standing here before you. Mina olen elav tunnistus, kes ma teie ees seisan praegu. How God changed my life. Elav tunnistus sellest, kuidas Jumal muutis mu elu. How God changed my destiny. Kuidas Jumal muutis mu saatust. From inside out. Ja see kõik toimus seespoolt väljapoole. And that was only in the secret place. Ja see toimus ainult salajases paigas. The secret place is a place where you can really hear voice of God very clear. Salajases paigas võime kuulda Jumala häält väga selgesti. I remember one time, Mäletan, kuidas kord I was very tired, olin väga väsinud, but I was always praying. aga ma olin pidevalt palves. And the voice of God was so clear Ja Jumala hääl oli nii selge and said, David, ja ütles mulle, David, don't sleep, ära nüüd magama jää, pray. palveta. And I was like, God, I just came back for prayer meeting. Ja ma ütlesin, Jumal, ma just tulin palvekoosolekult And you want me to pray? I'm so tired. ja tahad, et ma edasi palvetan, ma olin nii väsinud. Now I am telling you, it's not a voice that I hear, a still small voice. It's like, it became like so audible. See hääl, mida ma kuulsin tookord, ei olnud lihtsalt mingi vaikne hääl südames, see oli päris kuuldav hääl kohe. And I went to sleep. Aga ma läksin magama sellegi poolest. But my spirit man was praying. Samas mu vaim palvetas edasi.
even I was sleeping, my spirit man was always praying Yeah. praying in tongues. ka siis, kui ma magasin, siis minu vaim palvetas keeltes edasi. And then suddenly Ja siis äkitselt I heard a very loud voice. kuulsin väga kõva häält. David! David! I got a shock. I jumped out of the bed. Ma hüppasin voodist välja selle peale, tead. I looked around. Vaatasin ringi. Who is that shouting at me? Kes see karjub? I know, God, is it you? Küsin, Jumal, sina või? Say yes. Jumal ütles, jaa, mina. Can you go and call this person right now? Ja Jumal ütleb, mine helista sellele inimesele. Ütles inimese nime. And I said, okay. Ma ütlesin, hästi. And I called this a very close friend of mine. Helistasin oma väga lähedasele sõbrale tegelikult. She's a childhood friend. Lapsepõlvest sõber, naisterahvas. And when she picked up the phone, she never said hello. Ja kui ta võttis vastu selle telefoni, siis ta ei olnud teregi, She was crying. sest ta nuttis. I said, what happened to you? Küsisin, mis juhtus sinuga? I said, and she was still crying. Ja ta nuttis edasi. I said, God told me to call you. Ütlesin, et Jumal käskis mul sulle helistada. Then she was telling that Ja siis she was about to swallow poison. tema rääkis, et ta oli just mürki alla neelamas. And then I called her. Ja siis ma helistasin talle. My heart dropped. Mu süda kukkus saapas äärde. I said, God, thank God you called. Woke me up. Jumal, aitäh sulle, et sa mu üles ajasid. And today, and she gave her life to Jesus that day. Ja tol ööl andis ta oma elu Jeesusele. Her father was a very violent man. Tema isa oli väga vägivaldne mees. He would tear the Bibles in pages and burn the Bible. Isa tavatses talle piiblit lõhki rebida ja piibli osasid siis ära põletada kuskil. And she was in a relationship See naine oli suhtes, where the relationship broken, and see suhe oli katki her immediate reaction was to end her life. ja tema esimene reaktsioon oli see, et ma võtan endalt elu. But God restored her. Aga Jumal taastas ta. And today she's married with 2 Täna kids. on ta abielus, tal on 2 last. She lives in Dubai. Ta elab Dubais She works for Emirates. ja töötab seal Emiraatides. God, when you come into the secret place, Kui sa tuled salajasse paika, the voice of God becomes very clear. siis Jumala hääl muutub väga selgeks. Empowerment originates in the secret place. Ja sa saad selle väe seal salajases paigas. So Jesus often withdrew to lonely places. Niisiis Jeesus And tavatses tihtipeale minna üksildastesse paikadesse ja palvetada There seal. is a pattern. Ja on teatud muster, kui nii võib öelda. Private communion comes before public demonstration. Ehk siis privaatne osadus tuleb enne avalikku demonstratsiooni. The power we display in our family, our workplace, our school, our business, our friends, our ministry is always birthed out in the secret place. See vägi, mida me ilmutame oma peres, töökohas, koolis, äris, sõprade keskel, teenistuses, kus iganes, see vägi sünnib alati salajases paigas. It is nurtured in quietness See saab jõudu salajases paigas vaikuses. and strengthened away from human eyes. See saab jõudu eemal inimeste silmist. God does not give power for performance, my dear friends. Kallid sõbrad, Jumal ei anna väge mitte esinemiseks, He gives power for purpose. vaid annab väge eesmärgi täitmiseks. The secret place is a breeding ground for divine authority, Salajane paik on jumaliku meelevalla kasvulava, where you and I, who are equipped with to face life storms, kus sind ja mind varustatakse, et seista silmitsi elutormidega, confront spiritual battles, selleks, et astuda vastu vaimsetele jõududele accomplish assignment that exceeds natural ability. ja täita ülesandeid, mis ületavad loomuliku võimekuse. The secret place strengthens our spirit for supernatural works. Salajane paik tugevdab meie vaimu üleloomuliku tegude jaoks. When we pray, Kui me nüüd palvetame, when we worship God, kui me ülistame when we Jumalat, meditate in the secret place, kui me mõtiskleme salajases paigas, the Spirit of God builds our inner strength ehitab Jumala vaim üles meie sisemise jõu, that no external
circumstances can shake us. mida ükski väline olukord ei suuda kõigutada. Our faith is strengthened. meie usk tugevneb Amen. Our spiritual discernment is sharpened. ja meie vaimne eristusvõime teravneb. Our authority over sickness, oppression, and fear is released. Vabaneb meie meelevald haiguste rõhumise hirmu üle. Elijah was empowered in the secret place. Eelia sai väge salajases He was paigas. another good example. tema on väga hea teine näide, How secret place encouraged him. kuidas salajane paik andis talle julgust. Elijah's life, he had a private intimacy with God Temalgi oli selline osadus, isiklik osadus Jumalaga that produces public power. ja see tõi esile avaliku väe. Elijah withdrew to the wilderness before miracles. Enne kui mingid imed said sündida, tõmbus Eelia kõrvale kõrbesse. After his confrontation with King Ahab and the prophets of Baal, Pärast oma vastasseisu kuningas Ahabi ja Baali prohvetitega, this man, the power of God was so strong that he confronted the Baal prophets. tähendab, me räägime sellest, kuidas Eelia seisis siis vastu Baali prohvetitele, et Jumala vägi oli niivõrd väeline tema peal. 350 prophets, Baal prophets. 350 või natuke üle selle Baali prohvetid. And here we see the raw power of God coming down. Ja siin me näeme, kuidas Jumala toores vägi tuleb alla. And after he killed all the prophets, the false prophets, Ja pärast seda võttis ta kätte ja tappis kõik need valeprohvetid ära. in First King we read that he heard Jezebel's voice. Ja esimeses kuningate raamatus me näeme, kuidas ta kuulis Iisabeli After the häält. supernatural power came, Kui see, he feared gripped his heart. kui see üleloomulik vägi oli tema üle tulnud, aga siis pärast tabas tema südant ka hirm. And First King chapter 19 verse 3 says, Esimene kuningate 19:3. he was afraid and rose and ran for his life. Et siin öeldakse, et Eelia kartis ja ta jooksis elu eest. This was the guy who brought fire, who called out fire from heaven. See oli seesama inimene, kes tõi tule taevast alla. This was the same man. Sama mees. And he was so shaken by one lady, a queen. Ja üks ainus naisterahvas pani ta lausa värisema. And he ran for his life and came to Beersheba, where Ja ta belongs to Judah, and left his servants there. läks ära oma hinge pärast, pigem nagu põgenes ja jõudis Beersebasse, mis kuulub Juudale, ja jättis oma poisi sinna. You see, in this private place, Selles privaatses paigas God did not send Elijah back to perform miracles, signs and wonders. Jumal ei saatnud Eeliat kohe sinna imesid tegema. God instead strengthened his spirit. Selle asemel tugevdas Jumal tema vaimu. In 1 Kings chapter 19 verse 5 to 8, Esimene kuningate 19, salmid 5 ja 2 kuni he 8. lay down and slept under a juniper tree, and behold, there was an angel touching him. And he said to him, arise, eat. Then he looked, behold, there was at his head a bread cake on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down. The angel of the Lord came again second time, touched him, said, arise and eat, because the journey is too great for you. So he arose, ate and drank, and went into the strength of that 40 days, 40 nights to Horeb, the mountain of God. Nii. Ja ta heitis maha ning uinus magama leedpõõsa alla. Aga vaata, üks ingel puudutas teda ja ütles temale, tõuse üles, söö. Ja kui ta vaatas, ennäe, siis oli ta peatsis üks kuumadel kividel küpsetatud kook ja kruus vett. Ja ta sõi ja jõi ning heitis jälle magama. Aga Jehova ingel tuli veel teist korda ja puudutas teda ning ütles, tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees. Siis ta tõusis, sõi ja jõi ning käis selle sööma rammuga 40 päeva ja 40 ööd kuni Jumala mäeni Horebeni. Amen. Here we see 5-star food coming for Elijah. Eelia sai 5-tärnilise hommikusöögi. The angel cooked for him, Ingel tegi talle selle valmis and Elijah rested. ja Eelia puhkas. The secret place prepared Elijah physically, emotionally, and spiritually. See salajane paik valmistas Eelia ette nii füüsiliselt, vaimselt kui ka emotsionaalselt. Today, Täna God is calling you to come into the secret place like how Elijah was. kutsub Jumal sind tulema salajasse paika täpselt nii, nagu Eelia oli salajases paigas. You may be going through some physical,
emotional or spiritual issues in your life. võib-olla on sul praegu mingeid füüsilisi, emotsionaalseid või vaimulikke raskusi But elus. God is calling you to come like Elijah so that he can prepare you what would come next. aga Jumal kutsub sind tulema sinna salajasse paika nagu Eeliagi, selleks, et ta saaks sind valmistada ette selle järgmisteks asjadeks. Empowerment in solitude brings divine strategy. Üksinduses väe ammutamine toob esile jumaliku strateegia. After resting, Elijah experienced God not in a dramatic way but displayed in a gentle whisper. Pärast seda, kui Eeli oli puhanud Jumala ligiolus, siis ta ei kogenud Jumalat mitte kuidagi dramaatilisel moel ja väelisel moel, vaid ta koges Jumala sellist tasast sosinat. It's not from the wind, earthquake, fire had come and gone. Ta ei näinud Jumalat ei tuules, ei maavärinas, mis tuli ja läks, või tules, on ju. The supernatural power of God revealed in quiet intimacy. Vaid Jumala üleloomulik vägi tuli esile vaikses lähedases And in 1 suhtes. Kings 19 verse 13, Elijah, God is asking him, what are you doing here, Elijah? Ja siis esimene kuningat 19:13 küsib Jumal Eelia käest, et mis sa teed siin, Eelia? Now Elijah received clarity, courage, strategic guidance for his mission. Eelia sai Jumala käest selged juhised oma missiooni jaoks. His spirit was strengthened. Tema vaim sai tugevdatud. He was ready to act with authority in public again. Ja ta oli valmis minema taas avalikkuse ette ja meelevallas tegutsema. The secret place equipped Elijah for supernatural works. Sest et see salajane paik varustas Eeliat üleloomulikeks tegudeks. After this private encounter, Elijah prophesied over drought and later brought fire from heaven. Pärast seda salajast paika Jumalaga kohtumist, eks ole, siis Eelia profeteeris, et nüüd tuleb nälg, eks ole, 3,5 aastaks ja siis pärast seda me näeme, kuidas ta tõi tule taevast. He even parted Jordan and raised the dead. Hiljem lõi ta ka Jordani jõe kaheks, äratas surnu. All these supernatural works flow through the private strengthening of his spirit in the secret place. Ja kõik see üleloomulik sai toimuda tänu sellele, et ta veetis aega salajases paigas, kus tema vaim sai tugevaks. Elijah's power was not accidental. Eelia vägi ei olnud juhuslik. Elijah never fell from heaven and just poof, he came to earth. Eelia lihtsalt mitte ei langenud kuskilt taevast suvaliselt, on ju. Elijah was cultivated through prayer and intimate communion with God. Eeliat ehitati üles, kujundati palve ja isiklikus osaduses Jumalaga. Supernatural works are rooted in spiritual intimacy. Üleloomulike tegude juured peituvad vaimses läheduses. The secret place functions like a spiritual incubator. Ja üleloomulik, tähendab salajane paik, toimib kui vaimne inkubaator. It builds patience for timing. See kasvatab kannatlikkust Jumala ajastuse jaoks. It nurtures sensitivity to God's voice. See toidab tundlikkust Jumala hääle suhtes. It prepares the mind, emotions and body to carry out divine assignments. See valmistab meie meelt, emotsioone ja meie ihu jumalike ülesannete täitmiseks. This is a principle for every believer. Ja nüüd printsiip iga uskliku jaoks. No believer can release heaven's power effectively without first investing our time in the secret place. Mitte ükski usklik ei saa tõhusalt vabastada taeva väge, ilma et ta investeeriks esmalt salajasse paika. Every act of authority and every prophetic word, every miracle, every bold step in our lives first flow from the secret place of God. Iga meelevalla tegu, iga prohvetlik sõna, iga ime, iga julge samm meie elus voolab esmalt salajasest osadusest Jumalaga. The secret place is where our spirit is fortified. Salajane paik on see, kus tugevdatakse meie vaimu. The secret place is where our faith is refined. Seal puhastatakse meie usku. The secret place is where our calling is confirmed. Seal kinnitatakse meie kutsumust. So that we can step into public area. Nii et me saame avalikkuse ette astuda. God's power flows naturally and effortlessly through us. Ja Jumala vägi voolab meie kaudu loomulikult ja pingutusteta.
Elijah's supernatural works were not random or accidental. Eelia üleloomulikud teod ei olnud juhuslikud ega ootamatud, They were cultivated through intimacy with God. vaid need arenesid lähedases suhtes Jumalaga. Today, our miracles, Tänasel päeval meie imed, our breakthrough, meie läbimurdes, the authority that God has given in our life. meie meelevald, mis on meile antud Jumalast. Do you know that you are all called? Teate, et te kõik olete kutsutud, Everyone has a destiny here. igalühel on oma eesmärk. Tell the person beside you, you have a destiny here. Ütle oma naabrile, sul on eesmärk. We all. Meil kõigil on see eesmärk ja, Yes. ja. And our authority will always emerge from the secret place. Ja meie meelevald tuleb alati salajasest paigast. Let's pray. Palvetame. Heavenly Father, Isa taevas, we come before you, God, today in the name of Jesus. tuleme sinu ette Jeesuse nimel We humbly enter into your secret place. ja astume alandlikult salajasse paika. Lord, we today acknowledge that apart from you, O God, Ja me teadvustame seda, et ilma sinuta we can do nothing. ei saa me mitte midagi teha. But in your presence, Aga sinu ligiolus we are strengthened. saame tugevaks, We are renewed. saame uueks, We are empowered. saame täis väge. Lord, we ask you in the name of Jesus. Ja palume sind Jeesuse nimel, Today you shut the doors of distractions, O God. sule igasugused uksed, mis toovad meisse segadust, Those worldly noises. mis on täis maailma kära. Every voice that seeks to compete with yours. Iga hääl, mis tahab võistelda sinu häälega, Make our lives sacred, O God. pühitse meie elu. Make it a place of holy encounter, Tee sellest pühade kohtumiste paik, intimacy, lähedase osaduse paik. divine, Lord, Father. Tee see jumalikuks paigaks. In the name of Jesus, Jeesuse nimel. fill us with your spirit Täida meid oma vaimuga, so that our inner man will be strengthened, O God. et meie sisemine inimene saaks tugevaks. Release supernatural wisdom, authority, and discernment over our life. Vabasta meie üleloomulik tarkus ja meelevald ja mõistmine. Equip us for every assignment, O God. Varusta meid igaks Every ülesandeks, battle, igaks võitluseks, every purpose you have called us to do. igaks eesmärgiks, milleks sa oled meid kutsunud. Let transform our heart, our mind, our spirit in the secret place, Muuda meie süda, meie meeled so that we salajas can paigas, walk in power et me saaksime käia väes and boldness ja and julguses divine effectiveness, O God. ja jumalikus efektiivsuses. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Today we declare and decree Täna me kuulutame, that our time in the secret place produces strength, clarity, and supernatural power. et meie aeg seal vaikses kohas, salajases paigas, see toob esile väe ja jõu. We declare and decree Me kuulutame, that what God cultivates in secret manifests in public fruitfulness. et see, millega Jumal tegeleb seal salajases paigas, tuleb avalikuks viljakal Jesus' moel name. Jeesuse nimel. In Jesus' name, Jeesuse nimel. we thank you, God, for Me this time. täname sind, issand, selle aja We eest. thank you, God, that you are working in us, Kiitus ja austus, et sa that töötad you are meie sees. empowering us, everyone here, O Et God, sa annad igaühele meist that you are väge. purifying us, O Et sa God. puhastad meid. We declare, Lord Father, every hidden motives, O God, every hidden movement, every hidden moment with you, O God, releases wisdom, authority, and divine direction in our life. Igasugune varjatud aeg sinuga toob meie elus esile tarkuse ja jumaliku juhatuse. In Jesus' Jeesuse name. nimel. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. 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 God bless you. Jumal õnnistagu teid.